Loron dia, bamalu telespectadores, televisão GMN. Hasor malu fali dali da Taho House, Saturnina Fernandes, e a programa Sabor a Timor. A minha apresenta-ona, haha, babebe, fulang nem. Hoje, e episódio dane, a se apresenta menu babebe, o fulang hito to o fulang walu. Telespectadores, menu nebema ko me apresenta, honara modo Foremungu Sasoro no Laqueiro Purideu. Programa idane realiza também serviço mútuo entre Ministério Saúde, GMN TV, Unicef na União Europeia. Dia telespectadores, atuha badak tempo, a minha cara que apresenta vai tabosira, ingredientes sira nebema se utiliza antes idane ita tem que facilitar o sabão, o momos, pelo menos 20 segundos. Faz ingredientes sira nebema utiliza tu halo menu idane, nomos equipamentos nebema ida se utiliza. Dia telespectadores, agora me apresenta ingredientes sira nebema que tu utiliza. E a menu sa soro Foremungu, ingredientes nebema kami usa mak fos rai nebema kormuting, tuir mai Foremungu, modo tahan, ihani ami usa modo muting, e ita sei taumos lish muting, hanesan temperos. Dia telespectadores, agora ita mai acompanha processo atual sa soro idane. Uluk nanay ita haturulo kita niya be, mesmo iha ingredientes ela menciona, mas be ita hutu hatene katak atual sa soro, claro ita precisa be. Tane ihane ami precisa be pelo menos copo 5, no copo nebema kami usa mag copo hanesane. Ita bosira iha uma iha copo hanesane bela utiliza. Sela iha belamos usa copo seluk ga caneca seluk nebema mais ou menos niya medida hanesane atunune líquido nebema kita usane suficiente. Be na quality halai mag foi ita tau Foremungu. Ou la precisa na kali limos wahira ita antes atu tau husik niya manas para wahira Foremungu tau ba la clear niya na kali ona. Então ita hare karik be manas ona ita bele tau ni tene Foremungu. Kaya dia telespectadores, ita husi kita ne Foremungu na kali, ami hakarak informa na fatin ba ita bot sira katak menu ne bemak ami oferece ihane. Nia menu ne bemak simples, ita bele hetang iha hane bede sasane bemak ita utilizamos fácil atu hetang, modo tahan sirne ita bele hetang iha ita nia tos ga iha ita nia umalidun sirne. Ohing ita nia menu ita prepara ba bebe fulang hito to walu. Nune ami hato kata ba bebe fulang hito to walu. Lorong ida ita bele fohang dala tolu. Mai be kanuru nebe mak ita uzak handala ida pelo menos kanuru hito to sanulu det. Dia telespectadores, ita harela ita ni Foremungu awano yang ni tasakona antau ita bele tau fos. Tasakona. Agora o bele tau fos. Mas que não é ita para itu lá, tu nia na carite lá e depois me tak kahurta. Okay. Então agora eu taca lá para nia bel nakali, depois me kita minuto balu ita logo fila fale para tu hare.
Dia telespectadores, tinha sasoro hanesam tasa kona agora ita amenta tang ho morotahan nebe mortang hane hau kuah haro kiklai depois makita tahu bayi sasoro. Te kuah halo lotuk. Dia mortahan pronto, agora ita tahu bayi sasoro. Hau husik loke ituan, tadi katakana tambah mahira sasoro dalam rumah ninia bem bele na furinsai nebe husik loke ituan. Agora hau foti lishmuting. Você usa lishmuting rua yani. Ano yung sasoro dodokona. Agora ita asaya tu prepara fo baita ne bebe sira. Tamba ita ne bebe foi magpulang hitu bawalo. Então sasoro ne ita se tais, ita se usa passadeira para tu halo papas depois me fo basira. Au taka ahe. Okay. Agora eu tenho que tais. Usei também passadeira. Ya telespectadores, se tinha resultado husi menu sasoro foremungo, mak pronto na ni resultado makne. Idani sasoro nebe mak se toma kela sidau tais. Idani papas nebe mak tais na husi sasoro nebe mak kita halo atau fo bebe sira husi fulang hitu to fulang walo.
que está assistindo a televisão hoje, também Pirmai ami se oferece beta bot sira menu iku susi episode dane ponarang lakeru hudideu. Olá, how bola fai? Imhotu dia kalai. Contente bela soro malo fale hoita botira e haloran ohin. Ohin ita sekolia kona ba cuidado bebê no labariki. Liu kona ba nutrição. Olá, avô. Atu ahu discussão ne ao hakara curso tan sama kita precisa hatene kona ba cuidado ba bebê no labariki sira. Mudar ina naman, importante ba ita ato hatene, kona ba, fo haham ba bebê no labariki, tamba ba hira labarik sira se cresce, no desenvolve la lais, usiloron baloron. Saída det mak bebê precisa hang hemu ba hira nia moris? Ba hira bebê moris mai, nia precisa hemu susubeng inandet. Tane, hahu fokera susubeng inam ba bebê, ya horas dahulu ni larang hafo em parto. Tenki fo susubeng kinor ba bebê. Susubeng kinor ka colostrum, mudar susubeng inam, nebe sai dahulu di haloron tolo kahat ni larang hafo em bebê muris. Nebe, diak ba bebê, no ajuda protege bebê husimoras. Favor, consulta ao pessoal saúde, kare que susubeng inan sidak sai e haloron tolo ni larang hafo em bebê muris. Susubeng kinor nebe sai dahulu hafo em bebê muris, diak ba bebê no protege bebê husimoras. Bebê precisa remudek susubeng inan nian tofu lagira. Bebê precisa susubeng inan det durante fulanen dahulu. Tamba susubeng inam fornece hahang hutotu no nebe bebê precisa durante fulanen dahulu husinye muris. Labele fo botelo, mas que bedetmos labele fo durante fulanen dahulu. Fo susu tuir bebê ni hakarak ka exigência, lorong no kalang bain hira det bebê hamlaha. Bebê la precisa mas que ia clima manas los. Fo botelo ba bebê, se halo bebê la don susu, no se reduz quantidade susu bem, nebe ita bot produz. Fo det susu bem inan ba bebê, to bebê halo fulanen dahulu. Tan sama ita precisa fodet susuben inang niam ba bebê durante fulanen dahulu. Importante tebes atu fodet susubeng inang ba bebê. Tamba, susubeng inang fornece hahang hutoto no nebe bebê precisa durante fulanen dahulu kusimoris. Susubeng inang iha nutriente perfeito, fácil atudulas, no protege husi infecção. For susu exclusivo durante fulanen dahulu protege bebê husimoras. Anessa, diarreia, no infecção respiratória. Fossusu ajuda a relação dome entre inang no bebê. Protege inang ni saúde, no adia inang e sin rua filafale. Fossusu ni custo menos liu, compara o forrahang artificial anessan susubem formula. Forrahang ka líquido selo além de susubeng inam ba bebê. Inclui susubeng formula KB antes bebê halo fulanen, bele estraga bebê no estômago, no reduz benefício hototo nebe bebê retang husi susubeng inam. Por uso exclusivo durante fulanen dahulu protege bebê husimora soen, hanesan diarreia no infecção respiratória.
Dia telespectadores, tuirmai ita hakat ba menu segmento tuirmai mak konarang lakeru ho hudideu. Antes atu prepara menu idane, na fating, mantém higiene, paselim bebê com sabão durante 20 segundos. Passa ingredientes sira nebe mak ita se utiliza ba halo menu idane. No mos equipamento sira nebe mak ita se usa, ita tem que fazer ulo. Dia atu halo menu idane, ingredientes nebe ita precisa mak lakeru tasak, no hudi tasak. Tuirmai ita acompanha processo atu halo lakeru hudideu. Atu halo menu idane, uluk nanai ita kua lakeru halo mihis e depois ita tem que dar para nia bele dodok mak foi ita deu. Molok hau kua hau atur uluk be atu nia nakali nune hau bele da anga skada lakeru idane. Ita husik nia nakali hau kuah keda sona lakeru. Ita kuah halo mis para nia bele dodok lalais e ita diut mos fasil. Dia kau tahu direita ba bene bema começa manas makasona. Tambah lakeru precisa tempo ituan para tu daan para dodok. Tane ita husik lai husiknya daan para nia bele tasa. Dia ita nia lakeru quase tasa kona ou quase dodok, então hau prepara uluk lai hudi tasak nebe mak iha para vai hira quando lakeru tasak hau bele diut rua hamutu. Ok, agora hau bele deu trua hamutu. Você deu tiane depois mak hau bele tau fali bai ha ne bikane bebe atu hal empratamento. Ita bele usa kanuru ho garfo de tatu deu tambahnya dodokona. Telespectadores, menu ne facilos tambah. La precisa técnica ne bem susah. Tadi update. Importante dia halu di dia kalau rahu di dia para bebê sira berkonsumo. Si tare maran li. Amenta tani be bem tuan tambah inda hamutu kolakeru. Tambah bebê sira vai hira
fulan ritual, se começa a conhecer uma boa turma, então se haré se contente. Ok, dia, nada telespectadores, menu segmento Rua José episode da Nemak, ni resultado makne, nebe ita forhang lorong ita dalam tolu, pelo menos kanuru hitu to sanulo. Então, idane hahang anesan complementar atau completa inang susubeng. Programa idane realiza tambah serviço hamutuk entre Ministério Saúde, União Europeia, Unicef no GMTV. Kita halua acompanha na fating a minha programa. Hau Saturnina Fernandes hamutuk ko equipa Sabora Timor. Hatu agradece wa yung baita boser niya acompanhamento. Adios. Banhira bebe hang ona hahang selo ki hafulang nen saida makinan amam bele halo hori ajuda bebe atuhan. Banhira bebe começa hang ona inanamam precisa. Paciência, no badinas encoraja bebe atuhan. Kous bebe ia hiting durante fohang. Kahateke ba bebe Banhira bebe tur ia emaseluk ni hiting. Precisa paciência, la bele obriga bebe a tuhan. Durante ne, ami sempre rona kona bahahang complementar. Bele explica mai ami saida mak fohahang complementar ba bebe. Fohahang complementar ba bebe kata. Fohahang seluk ba bebe, banhira bebe halo ona fulangnya. Tambah susubeng inandet lanatong atau atingi bebe necessidade nutriente hututu. Bebe inan precisa no encatar. Susubeng inan se na fatin sai haha importante ba bebe. Tangne precisa continua fosusu na fatin ba bebe tutina rua kali. Mas que bebe hang ona haha selo kahang complementar. Saída makami precisa hanoi banhira hagu fohahang complementar bebe. Banhira fohahang complementar bebe ita botira precisa hanoi. Idade, frequência, quantidade, textura, variedade, fohang ativo, corresponsivo, no higiene, liu konaba, facilima antes preparar no molok atau foham bebe. Assegura kata equipamento tabikan no kanuro nebe usa atau foham bebe ne tenkimos. O insa foham bebe banhira sira halo ona fulang ne. Hahu husi fulang ne, bebe precisa hahan selo pode aumenta ba susubeng ina. Continua fosusu na fatin ba bebe tuir nini hakara ka exigência e halorong no kala. Susubeng ina sai na fatin parte importante ba bebe ni hang ka dieta. Tane fosusu ulu molok fo hahan selo. Buat importante nebe inan aman precisa tahu atenção banhira foham ba bebe makanesa. Se bebe fulaneng precisa fohahang complementar dala rua lor-lorong. No aumenta fosusu bebe. Fohang kanur rua totolu iha kada fohang. Pahang nebe fo ba bebe tingki mamar no grosso. Atu fo energia ka nutriente nebe na tomba bebe. Hahu fohahang fo força hanesang, sasoro, vihuk midar, no vihuk gropa nebe deutiana. Bebe precisa tempo atu hatomang ang. Atu hang nebe lao susubeng ina.
Labele obriga bebê a Tuhan. Precisa paciência no badinas pode encorajar bebê a Tuhan. Usa bican ketar pode forrar ba bebê atau segura katar ni hang hotu hang nebe ita fo bania. Continua fo susu bebê no fo hang complementar ba bebê fulangnya dala rua lorong-lorong. O insa fo hamba bebê nebe halo ona fulang hitu to walu. Banhira bebê halo ona fulang hitu to fulang walu, bebê precisa hang selo pode aumenta ba susu beng ina. Continua fo susu na fatin ba bebê tuir nini hakara ka exigência e halorong no kara. Susu beng ina sai na fatin parte importante ba bebê ni hahang ka dieta. Tangne fo susu uluk molo fo hahang seri. Buat importante ni be inan amang precisa tahu atenção banhira fo hamba bebê makanesa. Banhira bebê halo ona fulang hitu to fulang walo precisa fo hahang complementar dala tolo lorong. No aumenta fo susu bebê. Fo hahang kanuru hitu to kanuru sanuru ia kada fo hang. Hahang nebe foba bebê tem que mamar no grosso atu fo energia ka nutriente nebe na tomba bebê. Hahu fo hahang fo força hanesa sasoro bihumidar batarut no kropa nebe deutiana. Bebê precisa tempo atu hatomaan atu hang nebe lao susu beng ina. Labele obriga bebê a Tuhan. Precisa paciência no badinas, encoraja bebê a Tuhan. Usa bican ketak, pode fuham ba bebê. Atu assegura katak, bebê hang hotu, hang nebe fo bania. Continua fo susu bebê. No fo haham ba bebê fulan hitu, to fulan walu, dala toru lor-lor.